Салам достар. Мен атым Марат. Мен искусство университетінің 2-ші курсын бүттім. Азыр каникулға шықтық. Наконец-то кино тартқанға көбірек уақытым бар. Мен бұл жашоодо болгон максатым бар, мен режиссер болгум келем. Бирок ата-энем мага каршы да. Ошондуктан алар ойлоп жүрүшөт мени медакадемияда окутту. Бирок мен аларга доказать этем, менден кандай режиссер чыгарат. Ошондуктан мен өзүмдүн жана досторум жөнүндө кино тартайын дедим. Анткени алардын жашоосу аябай кызык. А бул болсо мен досторум. Тамаша. Мына. Бул Куба, бул врачы болбосо келет. Ал консерваторияда окуйт. А бул болсо Тима. Анын максаты бар, ал миллионер болом деп жүрөт. Ал мукта окуйт. Бирок бул өзү менен жашабайт. Ал ата-энеси менен өзүнчө жашайт. А бул Медиа. Ал футболсуз өз жашоосун элестете албайт. Медиа. Так. Мына досторум, бул болсо биздин көчөбүз. Ушундай тынч постоянно. Кээде ушундай сулуу кыздар келип калат. Таанышсам бы. Ай, урод! Козёл, ты куда смотришь, блин? Тур, жардам берип кой. Тур. Иштериңе эчине салбады? Жок, полгода. А? Серьезно? Нет, все, хватит, все. Все, уходи, да, все, хватит. Чоң кыз. Кашалоңор түшүп калды. Рахмат. Жакшы элесиңерби, иштериңер орой эле? Нормально все. Жок дегенде атыңарды айтып коесуңар, чоң кыз. Рахмат. Эмне отурасың бuyакта жалгыз? Кандай элдер? Жокпу эчким? Жөнүндө болбой калды оюнуңар. Айтпайсыңбы, эмне болду? Эмне болмок эле? Мына бүттү карьерам. Кандайча бүттү? Билесизби, 2 ай мурда травма албадым беле. Ошонун айынан медосмотрдон өтпөй калдым. Жүрөй андан көрүп Кубага барабыз. Бул жерде Кубада сөз иштейт. Тадырга разымен, о, кара көз мени аябадың, жүрөктү жаралап, койгон ырахатымса. Купчик жүріп отырсың. Купчик. Пол жуайсың бұл. Азыр сіздер қашан келген? Жаңадай 2-ші куплеттин башында эле келген. Бұлар кімдер? Мен дос балдарым. Куба досум, О, сага сүйүнчү. болсын. Кытайдан кат келди. Қытайдан? Мен фестиваль өттірім де. Фестивальға. Қаш фестиваль? Мен болды бұл жерде іштемеймін. Мен Қытайға кетем. Жүрме кеттік. Қытайға? Қытайға кетем. Қытайды қоя тұрсыз, Қытайда не аласың? Азыр чоң банкет болады. Мен саған униформа тіктіріп келдім мынашей. Киім бұл. Байка, мен моны киемін бе? Оба? Байка, алдан өзіңіз кейінсе. Мен Қытайға кетіп отым. Жүрме кеттік. Жакшы алып. Көпчик! Мен, Байка, жақшаныз. Көпчик! Кетсең кете бер. Жоғы бар көзбе көрінбе. Башқаны ал оған. Бартам. Ал жақшы эле киши болгон. Кичине. Көрдүңүзбү? Кичине келди да. Ооба, көрдүм. Ниче болор. Ошо. Кытайга кантип? Салам алейкум.
О, Тима. Валейкум ассалам, Тимо. О, Қандайсыздар, ей? Валейкум ассалам. Қандай сені камераға тұрып? съемка Бұл алып жүрмін. қақта машина? Баға айтпадым ле, атам Япониядан бір машина заказ қылып. Қандай екен? Жақсы анын атаң саға өрді. Баға қачан берчіле. Просто үйде той болады, ошоны. Воспользовался шансом, маскейін алып алдым. Қандай екен? Атаң жақсы эле, просто сен анымен сөз табышканды билбейсиң анча. Брат, сен, пожалуйста, сен хотя бы теңге тибечи. Атам мага даже туған күнде еш нәрсе берген жоқ, брат. Сен эмнени билесиң? Кел андан көріп отуруга кеттик. Эмне кеттік пе? Кеттик. Настроение барымызга. Кел, Куба. Алдыда мен отырам. Красава, куттуктайм, Рахмат. Жүрем бул ишти жөн койбой. Майрамдап коюш керек да. Кеттик пе клубка? Кеттік. Давай. Жүр. Кеттик пе? Балдар, анда мени үйгө эле таштап койсуңар. Эмне эле болуп атасың? Андай иштерге сен торпеда эмес белең. Кеттик эми. Жок, просто реально настроение анча жок болот азыр. Настроение жок. Жүрчүмүн, брат. Барбайм дедимби? Значит, барбайм. Эмне, кайталай берейинби? Келгиле, Купчик. Рахмат, балдар. Барат, ичпейсиңби? Жок, рахмат мен. Тартып эле турай. Куба, брат. Мен сени менен сыймыктанам. Эчтемке ма, китаян? Китай озадан качады. Китай эмес, китаянкадан экин. Балдар азыр келем. Азыр отура бергиле. Бергели. Давай. Вова, ты что ли? Да. Я не поняла, ты что, меня преследуешь? Жок, просто сулуу кыздарды тартканды жакшы көрөм. Сулы қыздарды? Қаншеки қыздарды тартып кел? Алар менин киномду башкы ролдо ойнай албайт да. Рольду? Ты мне сенің киномда актриса болып қалдың ғой. Ооба. Актрисамдын аты кем? Альбина. Альбина. Жашына каят брат. Мен сени издеп жүрсөм, Кто это? мен Мараттын досу болом. Марат? Так тебя Марат звать? Каяка жоголуп кеттиңер, Вау, а это что за чётная чикса? Походу, это тоже ваш друг. Да, я тут сам. Танцевать умеешь? Конечно. Ну так пошли. Не дейт? Зачетная чикса. Оза зачетная чикса. Отшили, брат, себя. Дагы эле отурасыздар. Кыздар менен таанышпайсыздар, мендей болуп билеп дегендей. Тимка, зачетный чипсың какта? Чикса десе, знай азыр. Келем деди. Келет да. Жаман бактылысың го. Билесиң да, мен шорап. Өзүң эле төлөп койчу. Конечно, брат. Чакырдым ғой, төлөп коем. 8727 дейт. Азыр эсепти коем. Оларга ишенбей. Так, бул тура. Азыр 8727. Нормально? Конечно. Портмонем кайда бой? Портмонем кайда? Кайсы портмоне? Меники портмонем, брат, меники. Өзүң портмоның өзүң койду. Брат, мен портмонем. Парчы портмонең менен. Эй,
Портмоне. Эй, аны Альбина алды, точно Альбина алды. Алсаға жабышып эле жүрөдүбү? Туй, уктап кеткен турбайбы? Счет төлөсөбү? Счет. Мына салып койчу монду. салып койчу. Жылы Крем болчу, салып койчу. Салып койчу, брат. Келе, брат, биз сүйлөшпөйлү. Брат. Мен сага кылайын деп. Марат. Бул бардыгы сен үчүн нормальный кыздар менен таанышпайсыңбы? Андайын каядан билип турдум мен? Ладно, отургуlayım. Ан как-нибудь табалам. Блин, Нормально айдалайсың. нормальный машина өзүм өтүп кетти. Бул кимдер? Булар кимдер? Токто. Нормально айдасың. Нормально айдаганбы? Тима эмне чыгалыбы же өзүңдү? Азыр өзүм сүйлөшүп коем. Салам алейкум. Чё случилось? Ох, блин. Вышел с машины. Чыккым келбей калды. Жүрчү. Короче, слушайте. 10 күн içinde $2000 таап койгула. Милицияга барам деп ойлонбогула. Мейлиби? Макул, байке. Из-под земли достану. Ошондо машинаңарды аласыңар. Күтүңарбы? Байке. Сен не камера тартып турасыңбы? Жок байке, өчүк. Иштебейли. Досуңар качып кетсе, силердин баарыңар таап алам. Күтүңарбы? Жакшы эле. Оратабы. Брат. Балдар, эмне кылабыз? Ушу Тима өпкөлөнбөй жакшы айдаса, блин, бүт баары жакшы болмокто. Канча жолу айтам нормально айдаган болчумун. Машина өзү бурулуп кетти. Ой, кантип эле өзү бурулуп балдар, кетсин, брат. Болду кулачы эми? Болор иш болду да. Тима, сен акчаны атаңан эле сурады. Машина жок, үйгө барсам атам өлтүрүп салбай, жини жаман. Блин, балдар, как я мог этого допустить? Сом тапканга жардам бересиздер да. Конечно, жардам беребиз. Эмне эле ызылдап атасың? Балдар, баарыбыз жоголткан акчаларды чыгарабыз. Жетпей калса иштей коебуз да, турабы балдар? Иштей коебуз. Ооба, иштей коебуз. Өмүрүмдө иштеп көрө элекмин. Эми иштейсиң. Брат, сен миллионер болом деп жүрчү эмес белең? $2000 табыш үчүн оңойлош керек го миллионерлерге. Азыр сага кайдан таппак элем $2000? Андан көрө лучше өлөм. Тима. Тима. Секирсең секир давай, бирок тети саатың мага таштап кетчи, брат. Мол саттыбы? Ооба. Ал кымбат сат, сен недостойнсың. Анда секир. Давай, секир анда. Духуң жетеби, давай секир. Секир. Давай. Эмне турасың? Силер дос деп жүрсөм, секир деп кыйкырып коюшат. Идите нахрен. Брат. Бияктан секирсең сен өлбөйсүң, брат. Максимум бутуң сынат, билесиңби? Же болбосоң жамбашыңа майда таштар кирип кетет. А это знаешь как больно, брат? Знаешь? Нет, не знаю. Сен больницага түшөсүң. Больницага баргандан кийин уже Кудайдан тиленишиң керек, атам келбей калсын деп. Атаң келсе, сага да жаман, бизге да жаман. Ойлон, брат, немсе ол. Ойлонуп көр. О, мына. Ёшкин да, секирем деп калсын, брат. Уйкудагы жаштады. Не болду? Тетиң машинаны көрүп атасың? Багаждан бирдемке алып чыгып атышат. Эмнекен ал? Мушок кыймылдап атат, балдар. Ал жөн эле мусор калп эле бара. Мусор кыймылдамак беле. Жүргүлө көрө береличи. Мусор ал жөн эле көрүнүп кетти. Ичинде бирөө бар болуп калсачы балким. Жүр болуп көрөлүчү. Калп эле бара бересиз. Жүрсөң барып көрө берели да. Жардам берип коелу да ким болсо. Чамай. Балдар. Адам окшотпойбу? Тима, Не болду? барып ачып көрөсүңбү? Эмнеге сразу? Сен жана эле өлөм деп атпадың беле? Көрсөң? Ооба да. Эси что жаңында эле болосуң. Качма жок балдар. Бирден болсо качма жок. Эркекчи.
ошо мен чапкан жокмун. Клубтагы Альбина экен. Альбина? Кайсы? Альбина турбайбы? Альбина? Альбина турбайбы? Балдар мен чапкан жокмун. Эже, эмне кыласың? Тихо, балдар. Больницага эле алып баралы. Больницага. Куба көтөр, больницага алып Давай, баралы. давай. Больница. О, больница, давайте. Балдар, больницага эле алып барсак болмок экен. Жого үйгө алып келгениңиз жакшы болду. Больницада мени күнөөлөп салмакта. Ойгондо. Альбаши. Где я? Силер кимсиңер? Куба, аябай катуу чалып салгансың го я. Мен Медиа. Кече клубта таанышпадык беле. Эсиңдеби? Ах, да, точно. Эми айт, сени ыргытып ийгендер кимдер? Воды бы что ли принесли? Азыр. Спасибо. Короче, те такие же козлы, как и вы. Кандайчы? Биз козел эмеспиз. Анам башыма ким чапты? Бир бомж чапты, анан мен аны талкалап салдым. Может, жигити ыргытып ийгендир я. Анда тоноду да. Жоқ, аны тоногон эмесмин. Мен аны жакшы көрчүмүн. А он, блин, как мусор меня выбросил. Козёл. Мен ага эмне кылдым? Эч нерсе, жөн эле аны алдап жүрдүм да. Ал аябай айбанып турбайбы? Жөнчү, өз арамда турасың. Менин 10 000 акчам каякта? Что ты врешь? Там всего лишь 3500 и 25 сомов было. Шотко деле жетпек эмес турбайбы? Ой, берем ал акчаңды, берем. Кантип бересиң биякта азыр жүдөп отурсаң? Ал менин ишим кантип берем? Болду, ушпагыла. Айт эми үйүңө жеткиз коелу. Мен жашаган жерим жок да, балдар. Мен мурун жигитимен жашоочумун. Можно я у вас останусь, пожалуйста? Ненадолго. Макул? Сүйлөшүп келеличи. Жиндисиңби, кантип макул болдуң? Же кече бизи тоногон унутуп калдыңбы? Кайраттанып кайда бармак эле, жашай берсин да. Тамак сап турса жакшы болот, туурабы? Ошого тамак жасаган билеттейсиңби? Альбина, О, курдак жасаганды билесиңби? конечно, билем. Мына? Ишенбей атам ошо. Балдар, вообще-то тамак жасап үй жыйнап турса сонун го. Оода. Меникинен Белоснежка и 7 гномов ошош бартачы. Не в тему сүйлөбөчү. Тима, хватит мыть, а? Акчамды берем дедим го, потерпи немножко. А, кстати, тебя как зовут? Куба. Кстати, хороший мальчик. Я пошла, пока. Ах, да, меня зовут Карина, а не Альбина. Карина? Марат, могу кийимдерин кийип турайчы. То могу мен үйдө жүргөн неудобно болот атат. Хорошо, Мели. Билесиң да, мен эртең фестивалга кетем. Точно. Буюрса фестивалдан утканга аракет кылам. Эгер утуп калсак, ошону машинага төлөйлү. Байгеси канча? Интернетте $2000 деп жазылып турат. Билетичи канча турат? Эгер автобус менен барсаң, $150. Автобус менен кетем го. Муздак суунун көп ичпесем тамагың ооруп калат. Ой. Аз эле иштим. Куба, давай мен сен менен Кытайга барам. Сени тартып алам зато. Сен кайра сайылбачы. Мога акчаны таап алам. Барса бара берсин да. Жол киреңи тапсаң эле бара бер. Неге? Куба баса. Сен чолдоп аткан акчаң бар беле? 200 бар. $200. Аз карап көрөйүнчү. $200. $200 да. Так, ошондо мен $100 чогултсам как раз турбайбы. Чи. Бөлү.
Sen ушундай 200 доллардан эстеп жүрдүң беле. Байсың ба, брат? Эмне жазактайсың? Жок. Тамашалар бергилечи, чындап эле бар болчу могу жакта жигиттер. Аха, бул Карина. Карина алды мону. Айтпадымбы, брат, жолотпаган деп. Алло, Алло, эже, кандайсыз? Бул мен Тима. дурак. Где машина? Мен айдап жүргөн болчумун. Атам сени өлтүрөт, эртерээк кел. Кайда жүрөсүң? Балдар менен көлдө болчумун. Көлдө? Сенин мээң иштейби? Кече коноктор келсе кайда качып кеттиң? Келем да. Папа сейчас пьяный. Эгер ойгонсо машинаны издейт. Ты знаешь, что в багажнике? Жок, караган эмесмин. Посмотри, там было много зелени. Папа из Германии привез. Если он узнает, что ты тачку угнал, то тебе конец. Блин. Зелендейби. Машинада акча бар болчу турбайбы? Эми алар ачпаса экен, атам өлтүрөт. Ушул эле жетишпей жатты. Азыр Бека досума чалайынчы. Чалчы. Алло. Салам алейкум. Бека, кандайсың? Бул мен Тима. Брат, мага бир аз акча керек болчу. Берип турбайсың? 200 доллардай. Хорошо, мейли. Эмне дейт? Акча жок дейт. Алло, Рафа, салам алейкум. Кандайсың, брат? Брат, сени... Хорошо. Хорошо. Эмне дейт? Бошобой жатам дейт, калп эле занято болуп калып. Блин, акчаны кайдан табабыз, баарына чалып туттум. Балдар, биржага эле барабыз го. Ошол жактан точно жумуш табылат дейт. Не дейсиңер? Эмне биржага? Мен өмүрүмдө иштеп көрө элекмин. Ман сага бирөө бекер акча берөбү. Иштейсиң? Жок, барбайм. Ал жерден тааныштарым көрсө эмне дейт? Өлтүрсөлөр да барбайм. Келдиңерби? Салам. Салам алейкум алар. Салам алейкум. Кандай болар? Кандайсыз, келдиңизби? Қысқа жігіттер, ол жерде макарондар бар. Ол машина жүктейсің, ақшаларды аласың. Үйірін, несібет іштерді. Тамам. Ашау. Алам. Көп алам. Келin, маған макарондар бар, бұл уақытта үйде керек екен. Сіз кеттіңіз бе? Жақап, өзгертіле, оңар. Иштейсиңби сен брат? Мен бөлүм оротот дейт, иштөөлөр. Давайте онда. Эртең бүзөгө акча бар. Батыраак кел. Жүктөгүл, уақыт кетеді, уақыт тез. Достор, мен жоқ болсо, мен не кылат элеңер? Свети жоқ иштебексиңер. Тур бол, батыраак кел. Көтөр, бол. Бұл ақша алынған соға кеп. Тұр бол, іште. Атпайым бұл. Тима, өлүрсөң кечкеле өтө бересиң. Сен машинаны чыгарып коюш дебейсиңби бар? İşte atmayın bu. Emi bol cüktö böyle get. Bol cüktö söyle oldu gettik akşası. Batal? Oo batat cüktö oldu iyi. Bunu kaç götürürsün? O cengiller özümle götürgön bol batat. Ya bunu götürüyorsun. Ey qanat? Ey ballar. Ey ballar. Götürüş canım. Ey çok iyi, qarabasın. Ey ballar. Biz ele çıkardık. Ey, ne iş çaplamıyorsun? Берте мен өзү эле жаппадым беле. Çapkanday o? İçinde bir dur. Çok bakçı.
Ой, Карина? 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 Привет, мальчики. Сен кантип кирип келдиң? Мен бе? А чё эле? Ал менин ачкычым го? Мен алып турайынчы балдар, силерде башкасы бар го. Андан көрө давайте руки мойте и за стол. Акчаларын сен алдыңбы? Ах, да, точно. Мага керек болуп калды балдар. Бирок, вот. Бул болсо продуктага көргүнөмдү. Сен де olsun. Карина, тамақ дәмді болып тұр. Рахмат, аш болсун. Соны жасап тұрсың, айтқа болатшы балдар. Да. Мальчик, я блин. Кел мен су қойып. Ой, жок, отура бересиң. Сен тамақ жасадың, келем. Ой, эмне болуп? Мен жаман акамдарды эле тонойм. У меня есть мечта. Акча топ-топ. Открыть свою музыкальную группу. Анан на красной дорожке пройтись. Элестетсең мен ак көйнөкчөн, жок, алтын көйнөкчөн жана алтын босоножкачан өтүп баратам по красной дорожке и интервью берем. Да, это моя музыкальная группа. Ошо? Мечталарың соның ба? А какая твоя мечта? Мен бұйырса ырчы болғым келеді. Ырчы? Анда сага продюсер керек по. О, мен деле постоянно айтып жүрөм продюсер керек деп. Ишенбейт. Көресіңдер ғой, продюсер сіле көтерілем. Мына бұйырса ақырынан орын алып келіп отыр. Ертең Қытайға кетіп отам фестивальға. Анда бирге иштебейли ба? Мен сага 15% төлөйм. 15% аз ғой? Нормально. Конечно, аз, брат. Жүр дальше больше, үйдө майрамда эле. Түре Қытайға барасың ба? Болбойсың ба? Саат 4 болды. 4? Ертең жатып тұрсалшы. Ерте емес, наоборот. Ерте барған жақсы жүре. Сен ақша таптың ғой. Ооба, анан жолдон айтып берем. Анда бетің жүріп тұрып жазып. Мен жуңгаме чыгарып болтур. Давай. Балдарды отуп эле кой, мен кат таштап кеттим аларга. Давай кеттик. Эмне тойготтуң? Да 3 саат бар турбай, жата турсак болобу үйдө эле. Да ладно, я автобустан деле уктайсың да. Андан кейип эле койчу. Болдуңбу? Сен тартып атасың. Соң кадр болду зато. Жүрет. Марат. Сен медерден акчаны сурайлы алсаң болмок, брат? Да ладно, эми. Аны ойлоп эле коеюн эми да. Түшүнөт да ал медиа кою. Даярданып уже жетейин деп калдык. Жеттик да. Ооба, эчтеси унутпа. Уже башталган го? Да, как раз вовремя келип турасың. Здравствуйте. Меня зовут Арина. Вы Кыргызстана? Да, мы из Кыргызстана. Меня Куба. Рада с вами познакомиться. Вот документ для вас. Документ? Да. И ваша комната 202. 202? Да. Куда мы пойдем сейчас?
Да? Со мной вместе. С вами? Хорошо. Сонау көкміз көрсетіп бұлар. Қандай да ойлайсың, Карина қандай балдар жаған? Карина, сен жақтырып қалдың маны. Білген мұшының башында әлі. Мен сен аты шөлі сұратам ғой, брат. Кемін досым маны айта алмаймын мен шынын айтсам. Барғанда көрөз де бар. Бұйырса, фестивальда ұмытсам да жақсы көңіліп қарып қоя. Эми ал фестивальда обязательно ұтасың да. Кечке үйлеген. Бұйырса. Ассалямалейкум, маур. Валейкум ассалам. Ассалямалейкум. Валейкум ассалам. Что, с Кыргызстана, да? Да, мы из Кыргызстана. А вы откуда? Из Казахстана. Айо, қазақсыңар ғой. Да? Менің атым Куба. Аманат. Куба. Бауыржан. Бауыржан. Жақсы. Аманат. Марат, Бауыржан. Сіздер да фестивальға келдіңер бе? Да. Жақсы. А вы что делаете? Да, мен ырдаймын. А бұл досым болса, мені тартқаны келді. Тоже поет. О, жақсы. Қайсылар ырдайсыңар? Қайрат Нұртас жазып берген жаңа ән. Сен ән тыңдай алексың. Так что мы вас сделаем вот. Не дейді? сделаем дейді. Жігіттер, қазақ-қырғыз бір туғанда бөлінбейлі. Не? Қазақ-қырғыз бір Что ты туған. мне говоришь? Бауыржан, мы что, с ним похожи, что ли? Ты что мне говоришь? Откуда какая? Давай отдыхай. Бұлар ну, Боша қоятам. Өшір қой, сал өртші. Ушынтесің да ана. Тетик, креветкадан салып берші хотя бы. Қайсы, ондан бы? Ова. Салқон. Салам, бауырым. Қалайсың? Жақсы өзің. Салам алейкум. Пацаны, мы тут подумали. В тот раз мы поступили неправильно. И в качестве извинения примите это от нас. Хорошо? Рахмат. И от души съешьте это до конца. Будем Хорошо, лучшими Рахмат. друзьями. Хорошо? Давай. Рахмат, тамар татты болсын. Мына саға. Же көз бөлістейлі. Бөл давай. Же өзің білeceğin de ойлап отасың. Давай кет. Креветкадан салдың ба? Салдым. Бас. Өтшік. Даярсың Куба. Азыр сен ырдайсың біраздан кейін. Даярлы. Бирок ичим орот. Айтпай, ома. Сенікі де орот ау. Ова, бұн көп тамақшы болған оқшы өсіп. Ошондай ғой. Салам алейкум. Салам. Ну что, как вы, пацаны? Вкусно еда? Животик не болит? Не дейді бұл? Туй ата. Жаңа бұлар берген тамақты жебейлі қойш керек болчу. Ай, ешкін. Бірдемке қош салды да алар я. Бұмаға. Сен ырдайсың да азыр біраздан. Сағана керек пе? Жүр кет. Ақырын. Куба. Өтірсің аяқ ортасың. Жүр бассаң кірет, аланда білет. Түмен оғы чалар, дінде оласың. Жүргені отыр деп. Что, дурак, что ли? Мы сейчас выступаем здесь! Что, пацаны? Хотели нас сделать, да? Вот теперь делайте друг друга. Бұлар бош. Жүре, бұларды алып кетіп қаламыз. Жүр. Андейін сағалаш бол.
башкалар карасаң. Вообще красота. Мегаполис өзүнчө эле. Азыр күтсөң чалып отур. Аңы. Ким бул? Андан ким утту? Алматы давай. Эмне болду Куба? Короче, biz утпай калдык. Голду Куба деп эле огандан эчтик. Эми катыштың сен, аракет кылдың туурабы? Biraz күтсөң да. Ушлагып көттү жаман. Алло. Карина. Жакшы өзүң. Карина, слыш. Ооба, жакшы, рахмат. Өзүң кандай? Ооба, жаным. Сага салам айтып атат. Балдар кандай? Балдарга салам де. Биз да силерди көп сагындык. Ооба, уже устпайт еттим. Бирок результатын айт элек. Буюрса чалып коём. Эртең кечинде чыгабыз. Болуптур, балдарга салам де. Мен да сени сагындым. Давай. Ништяк, брат. Айттым эле. Нормально все. Не кылалы Каринага? Базарга аласың? Алам да, конечно, эмне алабыз? Жүр базарга барасың, көр өзүң. Давай кел. Куба азыр барам. Давай. Көрдүң Куба? Алда сен жактырат. Жой, дагы деле ишенбей жатам мен. Шеке барганда көрүп, парочка болуп калып турбайсың. Ну, Отасың? Кырсырда атат де. Эмо, кайсылар эле? Жакшы эркен. Эй! Эмне кыргызсыңар? Ой, кыргыз турбайбы? Мен да кыргызмын дейм, мына. О, желеги бар экен. Салам алейкум. Алейкум салам. Ким атың? Куба. Менин атым Алмаз. Алмаз? Кыргызбы му? О, Марат. Кыргызман. Кел отургула. Эй, эмне кылып жүрөсүңөр буякта? Фестивалга келгенбиз. Ай. Жүргүлөчү, отуруп шашпай сүйлөшөлү. Азыр мен гитарамды салып коём. Мени Кыргызстанда көрүшөбү? Буюрса. Эй! Салам. Кыргызстан кандайсыңар? Мен буякта жакшы. Мама, папа, салам. Жакында барам силерге. Продюсер, салам. Продюсериңер барбы? Жок продюсер. Өзүбүз эле жүрөбүз пока. Продюсер табыш керек. Продюсерсиз эч жака бара албайсыңар. Айттым беле Куба сага. Өзүм эле жүрөбүз. Азыр кырды өзүң жаздың беле? Кырды, өзүм жазгам. Жакшы экен. Жакшы экен. Сатам аласың? Канчага сатасың? $2000. Ой. $2000? Сен мен түшүнүп койсоң, менде азыр окуумда кичине кыйынчылыктар болуп атат да. Мага акча керек болуп атат. Же болбосо мен сага бекер эле берип коймокмун. Акча керек болуп атат мага. $2000 бирок. Эгер алсаң, гитараны бекер кошуп берем. $2000 ичинде гитара. Куба досум, кой. Кымбат өтө эле $2000 бирөө үчүн. Тим более бизде кайда акча? Бирок кыр жакшы экен. Бизде акча деле жок азыр. Мейли келе андай. Жыла берейин. Сен кеттиңби? Макул. Окуудан кечип калбай. Эгер жолугам десеңер, мен дайым эле ушул жерде, паркта жүрөм. Буюрса кеткенче да келип кетебиз. Макул. Давай. Давай анда. Давай, Марат. Жашар.
Давайте. Давай, игілік. $2000. Эң Эми мен ойлонуп атам, акча деле жок да бизде, туурабы? жоқ, андың ұрып. Не кетикпи базарга? Давай. Жүр кет. Нихао. Нихао. Моң карасаң? Мо эмнени түшүндүрөт? Так, бұл мына, короче. Ақ чайнекті көк қапқақ, көк чайнекті ақ қапқақ. Кара. Ойнойыңа сатып алдым. О, чайнекті. Ооба. Булар эмне болот? Ей, бізге қол шығады. Ей, сен не тұталды?你好，库巴先生，你的奖金，祝贺你。 Эмнени? Да. Извините, мы перепутали. Вы выиграли приз. Поздравляю. О, да ну. Что? Поздравляю. Так, все. Штак болды, бұйырса, тема проблемалар шешіледі, ё-моё. Кет. Қандайсың? Кандай Марат? Қандай бейсіз? Жакшы. Кандай барып келдиңер? Солы. Мен акчамды точно сен эле алгансың да. Қайсы ақшан? Давай кир, жүр, аны сүйлөшөбүз. Привет, Марат. Кандай барып келдиң? Жакшы, жакшы. Тима кана. Ал эртең менен көчөгө чыгып кеттү эле. Бизге эмне алып келдиң? Азыр. Рахмат. Да, сонун. А бизгечи? Азыр күт. Силерге. Айланада учат саратан, караныңды издеп баратам. Жакын жерде эч ким көрүнбөй, издедим ой күтүп жанатам. Стоп. Бул эмне? Кандай экен? Сонун экен. Эмне болуп атасың? Жок, жакшы эле экен, бирок бир жерде уккандай болуп атам. Мен сага айтып жүрбөдүм беле жа, буюрса жакшырып тапсам звезда болом деп. Мына? Сезбекир да кандай булурду? Съездбек? Точно мен эстей албай жүрөдүм беле. Точно Съездбек. Анан биз тигил алдап кетти. Ушундай окшойт. Айтып атпадым эле өзүм чыгардым деп. Ал аферист окчу. Тима, Отургуз. эмне болуп кетти? Тима. Үйгө кирип баратсам, баягылар кезикишти. Акча сурашты, акча жок десем, сабап салышты, дагы $1000 кошту. $1000? $1000. Сен уттуңбу, брат? Акчаны алып келдиң бе? Тима, кечир бирок. Куба акчам барын куротуп салды. Куба чындап эле бардык акчаны курутуп салдыңарбы? Балдар, мен кечирип койгулачы. Көчөдө кетип баратсак, бир бала ырдап атыптыр моңуларды. Жагып калып, ушуну сатып алып салдым. Түшүнүктүү. Сага ишенип жүрсөм, эмтигилерде кайбыз сом беребиз. Балдар, Тима кейбечи. Буюрса иштейбиз, табабыз. Чын кечирип койгулачы. Куба, сага ишенип жүргөнбүз да биз. Айтып атам го табабыз деп. Буюрса таба коебуз акча. Эмне балдар бирөөгө карызсыңарбы? Жардам керекпи? Жок, өзүбүз эле бүтүрөбүз баары. Жакшы жумуштарды карачы, брат. Жакшы эле карадым. Счет келип калган го, карасаң. Азыр эмне мынча жазылып тур? Келиңиз, амансыңарбы? Салам.
Жөн жайлы келіңіз, Бәке. Темирланды көрдіңдер бе? Үйде көптен бері жоқ. Көргөмүз жакында эле көлгө барып келейин деп кеткен. Машина бирдеме болду го. Жоқ, машина жакшы эле болчу. Ал өзүчү. Өзү жакшы эле. Өзү деле жакшы. Мага тартматып болуш керек. Туулган күнүнө эчтеке албай калыптырмын. Просто машинени убагында чыгарамага үлгүрбөй калдым да. Сиздан туулган күнүнө машина берейин дедиңиз беле? Ооба. Ал машинанын гидравликасы сынып калып, оңдоп берейин десем, күтпөй отуруп кетип калыптыр да. Көрсөңөр, Темирланга мени сарсана болот деп айтып койгулачы. Макул айтып коесуз. Баке сарсана болбой эле коюңуз, ал жакшы эле жүрөт. Аны катуураак кармап койгом. Анткени аябай жакшы көрөм. Көрсөңөр, айтып койгулачы, бирдеме болсо деле үйгө келе берсин, коркпой. Жолуксак эле айтабыз. Макул, жакшы болуңуз. Эй! Ухтар эй! Ал мен машинаны турбай. токтогула. Андагы чыгарыш керек да. Ох, блин. Андан көрө жумуш издеш керек. Карап көрчү. Мов, если ты красивый, если у тебя крепкое тело, и ты уверен в своей силе, и ты хочешь легко заработать, тогда приходи к нам. Мы ждем тебя по адресу улица Динара Асановой, 362. Объявление ойыншы келдіңдер ме? Вот. Сен емне тарт атасың ба? Жоқ. Өтшір. Мен. Тартқан бол ғой. Эмне жумуш кыласыз? Шашпай қойыңыз. Азыр мен өзім таңдайын, анан кимиңер иштейсиңер өзім айтам. Яққа келші. Длинный. Но худой. Жарабайт. Кандай жарабайт? Эргелчи. О, крепкий парень, жакшы. Эже биз эмне жумуш кылабыз? Сен де жарайсың. Ана, экөөңөр киргиле. Эже, менчи, мен жарайм. Ой, малолетка. Сага болбойт. Малолет? Чоң эле. Яка. Силерде иштен келдиңер байке. Жоқ. Біз охранабыз бияқта. Охранасы. Камераны өчүрдүң бе? Ой, өчүргүм. Өчүр камераны. Өчүр. А байке бияқта эмне жумуш? Жашсың сен. Жашсың, азырын жар. Сага билген болбойт. Жүрек, қаны чек білмейміз. Пісік, жаман, зек. Апыл үйрет қойшы. Емі жұмыш? Емін өзі чоғды өттерді. Ешті болу? Кудай сатты? Мен сага айтпадым мен өчүрдүм. Тартқан болбойт. Жүр, жардам бере Дима! Прыгайте в машину! Бол! Қаштық! Рахмат бәке! Қаштық! Эмне болду силерге?
Да блин, жумуш издеп келсек, жакта бордель турбайбы? Не, бордельге жолуктуңарбы? Ооба. Не, акча тапкыңар келеби? Хотите заработать, а? Ооба, конечно. Эме, главное, бордель эмес же грузчик эмес болсок эле иштей беребиз. Бордель дагы эмес, грузчик эмес, сонун жумуш. Эмне жумуш эле? Жакшы жумуш да главный. Эң биринчиден, бул биринчи авансыңар болсун анда. Макулбу? Аванс. Хорошо. Макулбу? Не кыласыз? Эмне жумуш кыласыз? Сиздер бул эрежесиз мушташта. Закрытый боец правил. Куңар эле? Ооба. Атың ким сен? Медиа. Медиа, сенчи? Куба. Өкүңөр дүүрүңүн частный аварийке. Түшүнүктүү? Алар бул нормальный капуста болсо нормальный акча болот. Эгер сага көбүрөөк акча койсо, аны сен утушуң керек болуп калат. Эгер сага көбүрөөк акча болсо, анда наоборот болуп калат да. Түшүнүктүү эле да? Болот, түшүнүктүү. Мен жактан бармай сөйлөшүп койгом. Так, макул болсоңор кет. Кет, макул болсоңор. Менен чыгышат да. Кандайча кирбей чыгышат? Качандан бери сен чечип Брат, ошо сүйлөшпөдүк беле? Сен турчу бар. Омай. Азыр куткан киши менен сен чыгасың, макулбу? Он что, издевается, что ли? Ал мени өлтүрүп салбайбы? Чыгам деп атпаймын өзүң, давай чык. Чыга бербейсиңби? Чыкпайсың, алчы камераңды. Жок, чыкпайсың. Анда мен чыгам. Жок, койчу, брат. Жок, жигиттер. Эгер мен Кытайдан акчаны алып келгенде мындай болмок эмес. Давай. Анан ошондой Карина. Тиманын машинасын бир местный бандит алып алып, 10 күндүн ичинде 2000 доллар тапып берсеңер, машинаңарды экинчи көрөсүңөр деген болчу. Анан биз акча издеп бойцовский клубка барганбыз да. Бойцовский клубтан Куба утулуп калып атпайбы? Балдар, баягы күнү айтсаңар, я бы вам помогла. Эми ошо проблемага сени кошпой эле коелу дедик да. На, карасаң. 10 күн ичинде 2000 доллар таап койгула. Милиция баранды ойлоп. А, это он, что ли? Я же его знаю. Это ж Казбек. Мы с ним мутили когда-то. Ушундай бандит киши менен жүрчү Ну, элем. типа, ой. Ох, Карина. Кечирчи. Карина, сен аны чындап эле тааныйсыңбы? Короче, пацаны, у меня есть план. Мен аны свиданияга барам, кафеге. Пока я его отвлекаю, там та-та-та, па-та-та, силер үйүнө барасыңар, үйүнө киресиңер.
машинанын ключун табасыңар, машинаны алып кетесиңер. Түшүндүңөрбү? Убери камеру. Марат, мешать етпей тұрсаң, үйіне біз қантып кірейіз аны? У меня же ключи есть. Ох, Короче, вот эти точно не те. Поедете там, разберетесь. Тиген ачкычтары сенде эмне кылып жүрөт? Меньше знаешь, родной, крепче спишь. Ладно, допустим, үйүнө киребиз, машинени алып чыгабыз. Ам бизди кармап алса өлтүрүп салат да. Ну постарайтесь не попасться. Чайник. Кайдагы чайникти? Кыял кечтер десең? Ой, тоже мне кыял кечти. Өзүң чатып туруп күрүштүн арасынан таап калсый. Үйдөн издебейли. Күрүштү үйдөн таалай. Давай, издели дағы ачқышты алып келдерме. Қалай келді ол үшін бі? Бакин болып қол. Алып. Қандайша? Біз ачқышты тауылеппіз дағы дәлі. Давай. Бекем чалып, өмне дегенде карина салып кетті. Қазбек үйіне келіп отты, қаштық балдар. Қазбек келіп, оға, қаштық балдар. Етем, қаштық. Оғылың үшін балдар. Уақытыңыз бар да, жүлер, башқа комнаталар бар. İzleyin de, tamam olsun. Sen onu sen taktır. Ne taktır? Karap gidecek. Hastayla Marat dedim bana. Balda! Balda! Karasana da duruyor böyle. Duruyor böyle. Pistolet mi diyor? Aman ne bakıyor? Ne alasın? Pistolet ben gel zaten. Bana çarşınla. Kim bu? Kim bu? Çarşınla lan beni. Да, хорошо, все передам, да. Да понял я, понял, да. Ладно. Давай попозже перезвоню тебе, хорошо? Ладно, давай. Тихо, тихо. Ты посиди, я пока в ванную зайду, там все такое. Хорошо? Хорошо, только давай быстро. Да, я постараюсь. Чашу керемет. Так. На! Алло! Что за беспредел? Пентик, ты сидишь на тюрьме? Хорош так прикалываться. Мне просто розовый цвет нравится. И мне не главное. Я. Қоя тұршы. Үйде біреу бар ошайды, я тебе перезвоню. Емне қылып жатырсыңдар бұл жақта? Қандай сар?
Қан чыққылашы барына бұл жаққа. Сілер қанып келдіңдер бұл жаққа? Не, өлген ізде отасыңдар ба? Бізге машина керек. Машинаны бересің? Ақшаны топтадыңдар ба? Ақша таба алған жоқпыз. Қанан жанаққа досыңа? Водила. Тима. Сез бөлін. Барынар бұл жақта тұрбайсыңдар ба? Қана 5 жылдай ақша. Байке, біз табылбай қалдық. Баяқ біз күн өлемес болсы жүрсіз. Машинаның гидравликасы бұзып болып, машина өзі бұрып кетті. Оңды айдабайсың ба? Если бы разбился? Мен білген емес болчумун. Атам жанын сатып беріп, айдап кетіп қалған. Атаң жақсы киши ошойды? Ключуң. Я не поняла, вы что, все еще не ушли? Мы не успели. Не понял. А ты что, их знаешь, что ли? Ну, вообще-то это мои друзья. Пошли вон отсюда все! Давайте выходи! Ахмат, Баке! Сен не, тартып алдың ба? Өчіріп қойым ба екен? Өчірбелі ғой, мейлі. Интернет кіртасың ба? Жоқ, вообще-то кино тартып отқам. Киноға? Мейлі, ушул жерде киноға тартып қой, қошып қой. Мейлі бе? Мейлі. Бардығы көрсін, что я не педик и не голубой. Просто мне розовый цвет нравится. Поняли? Пошли вон отсюда. Екінші көрбейін. Блин, машинаны алдым, балалар. Наконец-то. Айтым беле, ызылдап ойла қой, барып алабыз деп. Да все, на дорогу ступи. Атам келіп қалған. Тима. Что теперь будет? Ассалам алейкум, Баке. Салам. Қандайсыңдар? Ома? Болды. Зелен. Келе ашықсын. Ай, кебеттен қантет ай. Қандай жүресіңдер шүмірейіп? Таппаңды таппай өлі. Мен балдарды үйге жеткірейінші, ата. Жарсыңар. Мұнда еле жетіп оласыңар. Бұл машинаны маға берейін де отпадыңар үлі. Кейін өзің сатып аласың. Не күлесіңдер? Кейін сатып аласың. Машинасы қалдым бы? Ештек ол өттің. Келемеші, Тима. Зато ушул уақыт içinde қанша нәрсені көрдік. Тура. Мен де түшіндім. Біз чоғы болсақ, қиялдарыңызға жететкенбіз. Так. Давай, жашал досым. Таштадың бы камераны? Жоқ, азыр алып кетем. Ақырғы кадр тартып алайын. Карина, қайсыларды шығырып атасың? Өзім шығарған обон. Өзің шығардың ба? Ова. Ушыға ыр шығарбайлы ғой? Ой, мақұл. Мына. Biz kıyam geç balda О? Gelecek tandağan Untulup aldığa Yüzünü aylanam Ömürden kanbağan Yaş onu